Pemirsa kewentenang wahana kereta anak pajang dados fasilitas pelengkap ring proyek penataan paletan kaping kali ring lapangan Alit Saputra Banjar Dagin Carik di Sedajan Pekan Tabanan Sane Kantun Kewangun. Sarana inucap kesiagayang jalur khusus ring tengahin lapangan Mang Denen dan ngulgul kramo sane jogging. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR PKP Kabupaten Tabanan, Imade Dedi Dharma Saputra Mausang, kuentenan jalur rel kereta anak Kantun Kemargiang. Pemkab Tabanan mulihang kalih unit kereta anak sani pinake wantuan saking Corporate Social Responsibility CSR saking Bank BPD Bali. Wangunan jalur rel sinarengan ring penataan kuentenan fasilitas olahraga sani lianan sani sadurung nyane dados seranot penunjang. Siritunggil nyane restok utawi piranti olahraga anggen pull up sani sadurung nyane magenah ring sisi klod lapangan nampek lapangan basket. Raris ring sisi kaja lapangan taler pacang kejangkepin serana olahraga gym. Sahe taler plaza anggen areal terbuka miwah ngewentenin area bermain anak. Ngenenin indik relokasi Panjat Tebing sane raweh mangkin wenten ring sisi kaja lapangan Alit Saputra karencanayang pacang kaging sirang ke lapangan Kediri sanes lanturnyane pacang kabecikang malih. Dedi ngewedarang pemindahan wahana Panjat Tebing sampun kablik bagang sareng organisasi nyani. Paiketandane taler pacang ngelimbakang kuentenan lapangan Kediri dados sentra kota Tabanan. Penataan ring paletan kaping kalih lapangan Alit Saputra perebeanyane raos saking APBD induk war sekali tali 4 likur inggih punika kutus koma 6 miliar. Anceng nyane side puput ring Desember war sekali tali 4 likur. Manik bisnis Bali nguningayang.